Duo na ngayon. Well, duo. Tigin Megil, Copperscove, Tigin Triskel, Ken, Washington, and nga Liban, wiowos San Antonio, Texas. Kulo kaksakin kat ke mo Lasr. Fagain ngayon. Tigin. Kaya na tigin Megil, Tigin Triskel. Level Alena ubele woyag lo malam singat ke kaksakin kat. Kaksakin kat apa na inge. Amo inge kat wo kulacnsap kat kilo tutang wo singe. Paing ko. Tigin Triskel kung usa siya som patte alla una pai. Manas pena mo't Kosrae kung patte pe. Aw, Arsenal ako na ek. Ikaya. Kadak pala ti pena Mother's Day ko ya. Oh, ra. Mother's Day adi tu nge. Mother's Day. Ako na yoko request Sacramento. Okay. Tigin. Mek musyo una ka din takal nag-share. Okay, kaya. Takal na tigin mekil nag-proinikes la. Si unso ko okay, good. Kaya sa Lasr. wiowos akollah tamtal si buyasngan. Genye. Kung na siyum. Columbus, Georgia. Duo.
Tong na mute. Check your mic. Tong na liban mute. Sisakuluk. Mga fact piang siya ba? Kuwisli lang nga tigin triskal, tigin megil bange, nga alalo sinakalin matagal likiyac prelos kepel singe, metigal fact na mit na kaunak lugas kuan. Ngayon na bange, tamtal kimiluk, tuwa from Guam, of a day, tamtal blanche, finan Honolulu, ala auto lumal tu denga, kulang malap jarsuman blanche. Compare akketeyac, Natalia aluka, Allah fumay Lasr Kosrae, kulo malap, Charles Adam dahil Kenya, Charlie. Kulo kaksakin ke Lash, kulo Kenya, Columbus, Georgia. Amitlu wiya sa bangan, kada usipes ko na, ifin ko, tikin treskal, tukunon sukungan, nagadata ko, nagka program ini kesla, tikin mekile, kulkat ke proy ini kesla. True malap Charles tikin megil ke pelchinga. Wana kada kalim me mande faro if in wo mol kada ta litu na ke me sermon lash tikin megil la kolkat ke me Sunday school na alu tawi pelaklu wal tikin treskal na litu. So with that being said, sano tikin treskal na school na nakat fast na met. And we kumpe aklin kom tanya mikray kulo malap ke asluman tu o sifil kulo kaksakin lam kat flat na ke molar e shilin sasya. Cash mo like a belching. Kulo malap. Na kos na kayo matlas ko siya matagam. Aske background na Paing kom siya uluman pe. True kaksakin gat ke lain siya sibaw daga na siya skadin daga ako na Lohng me maliti. Kuno ko na kesette. Siya daga kes Chronicles up ton course. Tigin tres kal fakya unan. Yung almikom aglen met ngan me sifac kubungon ngan wikiyac yang ba kulo malap ki faklom ke met wias matagangan kada ko lain fast met pe bange atge Onso ko pa syntax nge efin sifac sanon now fast met Very
God kulo kaksakin God ke moular kai shie God akalin dar met lash nge wana ka dakalin ya ta kanira nanakalin mitiga tumrel tigina kadinakalin kumpe tampel bet tamsin kulo malap kulo kaksakin God tampel tanya makri kulo malap kulo ke arslan met nake kulo malap ke common land met nake ke belchinge wana ka dakalin ya desumrel tigin mekilan ko ikesla ke proe Tomitiget fast na meta kaninis pe kaksakin God ke me on masang kesla kulo manlap ni sil tamlel asan tamdal yaiko we be metlal from where finance and tax nangena with that part of worship kada tagan on God ke proe naro tigin tres kalar ma kada na nakal metia tumnal tigina Oana, fast med, nakons fast med. tigin megil napnas kada usut pela na ke proe le mai kan tigin Kalta gülü. Zamanlar aşeverin kaksakin kaçımı wolacna kewa. Nangana amnavlipan isakan inash pricing se tandan katin wiga kani last missing. Naswiya kisi praya katakani pray. Efallen na şeş inşukom aşemet olem kat pagamatal impel na kewa. Inarela akollah LEUM katlar şamatayin kasaw akollah yoklena Lohng sila yoklena Main sibu makumesh na siya katpalakin karingin niya kumsi na siya takakiwik siya kakimoular pasane ki akollah naksaf siya wik siya katpalakin misla ki fungsusom karingin niya klom wangin mwet aka ikanaus misdalar kain wakre katipelin mungdalar nakilotu siya katpalakin peko ina akulin pe wala lumkisilan sa siya then wikom siya bubukin Tatakalan katekufla na inchifena sila inchingi kimaita ka na siya katitola wefin wikat siya kain wakrikat siya kain akuluki maular Panang katingisay na nakpanas siya nga luminkan wikat walang kolor si fena kulo ki wangsilom na siya kung karingin kat wala siya matayin manas na nuke katingisay na nakpanas sangkalom na siya sanglan mwet lom na siya siya karingin insukin akketeyac inarikpakin lalal fungilan na siya kung makina pakat mawul siya mayakan jasikat kalom yoklena langsilom na siya inkay na siya nga luminakkiye elos na kawan siya lakin manas layan may losaswe inkay na nanka insukom etalakom ng pinapakan wikat kimo Lasr Metlash mabalakin be Lasr kikatena o iya masikyak na silos kimulalos pinne nakipanglalan mitcheo lalos kipangpaletlo inashkan lom payerlo sinak lalmet mitchik yelosin etala kung akiyamangi epel falla komineis elosin ka Paing Pudiya lalal fungilalos summa kumpay kan jasilo sinakpusesya. Pagamatal,
At ipapakyalos siya Shrek na posiking may nanakla. Tunna esmak yan ko. Elosin kain. Mamno rin yung kuy erosin kain. Kaslasolusin taka ko. Ngayon, kat pinwi kong tas. Kapag pinwi ka din tas din dyan e klasa. At ikal e fosek. Nakasi ka din esta likiyac. Oye na kewa. Shrek na Kosrae kuna chuku anak naskangan na silos. Kain wakra na nakpausan. Elosin ito. Na wanin misle wowo. Kayo. Wanin kenik wowo. Yaşalı şekarının mislan falan. Napras bu yer tamam. Kulacnsap şeyi. Lalsungi ko. Kung patmo siya pa mo var. Kasi pasi karinin niya ko. Yaşa. Tawakin show. Community. Birkaç state. Kapinle dahil ko rin falan ako. Nagkul. Napunta ko din na Kulacnsap na. Ingo ito lang siya. Ingawa na na Kusna. Wanin na na tangan mo aslal magtalo si Fena siya. At ako lang. Lobe kita diktator. Lobe ki kama kumesyo na siya. Ay siya ma laking tibo wala. Ikarinin niya plom na kikatin kanchunpe. At tilas. Inalan siya nga. Kapiya siya nga. Ilain siya nga. Kapino ko eh. At tayo lang malalap kumain kayo ba? Hindi yan malalis ng nilas na siya kama siya klas. Ano siya gong? May naklas siya ko. Ay siya makinalaking metla. Kaya laman na kiwa na ito. Malalis ng ikong siya kinalag siya doon. Malakas. And when na to let what Jesus Christ got by. Kyle? Kat Srui kaksakin kat ke proin kes na matagal tigin mekil. Kat ngon lan katin buigat kai sieke. The two things inge ka time zone no man. Kat kulo tigin mekil. Kat mel tigin treskal pa main speaker Lasr. Ke melik tu chenge. Kat dasum naral lenda ka awen na naklas ke sham. We be mine na nakfrashia ke pel singe. Na tokoyang nagadasum na gelutu da metigitigin treskal leta ko. Natakal given na slide. Tikun slide chingen. Tigin mekil leta ko na ke shi context in mutawaek na ilfasum naral siya tigin treskal. To ke pel singe namnas. Katasum naral tigin treskal ke pel siya. Tigin treskal. Tu wan assume kumale sharon room. Hey, kaksakin ka. Kaksakin ka. No, shut na force. Hey. Ano ke force wal tigin. Ay, ngawi ko yung klo. Malap ki. Tigin magil, glamalap. Wala ko marsin kaya Allah. Unaksiwas sila na pa last name luman kalim la. Tolin ne, titolin no. Eh? Yok nansin, matsiwiyash ngayon, may shash ngayon. Kaksakin ka. Tigin mekil. Kula malap ki. Pray lumanin kain. Alina awiyan na naklasya. Naging makatantayang nagaya. Ang dawak ko, ang sifid na nakaksakin ka at wiyash nga. Inorala pa kasi kulo, kikas ka lang. Birthday wishes makos. Shower ya wikilan siya kaya. Ausyaw lang ko. Kren, ikas natas nga. Kat kren sing alon kosta, tolo din na wikat. Wow, 6 Na kat me. Tuwan isom, dadala len siya kaya. Kat fast lane na phone siya, kat tala na som na yen siya kaya. Rangay ito, oye malim stilipan in taas kaya fasting lala. Kaksakin kat kita kaluusan, in wikat yang. Kaya nga batilan ka simet kaya wiksi nga. Nga kibera la special
shout out chiki patilan dalik dan mata si wiyash nge damdal Mary Valencia balik kulomalap na siyum kaksakin kat kilin lom singya in kumashuan kaya kalemi in dafigot lao ikatle nara kaksakin kat check na ingan ki mange nakadin mutawaek na kalemi laban ingan las na siyos na kay wala nean nan na yok kilin si lowos matakal dunge manak flatiyak ni Mother's Day amo finjak lasha pa alulas nga kayo na kilin Mother's Day kilin na pacl Mother's Day main tikadil rela mal il akketeyac ash lensi na ki mga silrela na panangara kadin relak flat lasha yok na in fitin alulasha plan lasha in kain awi hangan si sketchula in the shak lensi nga ke ana silensay na pangan fakla ko nga fakmet ko lash nga ben Lohng man kate generally tu kish ben gugur Sacramento nga faktan galim men bange peta ko lasha kadin kain takan na mga kuye kadin te problem dai kilma kilang silash mayen ashma koki da kalash na ki magatash ke pa katalen na akilin mapespes na inkenik si fun na maikan akikati ki masiwas pailan gata pa kadin flok na yerol Look Chronicles Kosrae course na Mr. Liba anak kalimi na siya kung fact kaya na siya ki fasingen kat finfolok na gimapay siyostan gata na alam tayo kasaw long pray lasha na panangara manakewa ma kay ruflingin na ki takin yan makatash kaya there's some disconnect some element is missing ki makadak fascia kat eni nakadin alin na wikati finga tutoy lang makadararek malangat nakadararek malangat kat te prostitute rek malangat kalme prostitute ba elda ka dagat mixi na panangara nga fa ko inge ke kas na kosro mayen anak yang akademia kat te dagat nga na yok Los nga fasam gelos. Nga tetekan kakakente ko ice cream yan nga. Nga tekain dila asma enina bangun kat kadinda ko. Bangun kat kasi in follok na kimapay si wasan gata. Kung dahil tetekan na urukos in long gastan gata gasas na rin tisas. Na pangay may fakla ko inaksafi fakla ko na usi unsa ko mga rekin sidagin piyangan na ilos nga dako na unsa ko nga pa me ayak yaksel namlalasan etam dahil yay ko nga papakat kasya so
Lipan, mangan mayuro kibesing flock na wiowos, lamalap. Kulong malap tigin Treskel, kulong malap nam akallah First Lady Lasr patilala kada wipe kaksakin ke Lamalap. akallah ngan. Na tigin megil metinga sum nega slide nga usut pela pegun alam may fakluman nagat fasum nake finko tigin megil. Kyllä kaksakin kaatsi mullas. Kyllä kaksakin maasteros. Kiden kain takape massimit kilo tuuten singe. Kiloin singe pakiten taka sukin tutkin jaston kaat. Kasamsamkin jaston kaat. Sekat die pääsäkin pääsin maalin duo katoli pangapin paie. Osle mwet akketeyac matakain wikat. Kyllä malap ke Geniklan kaat madrik makin kulacnsap ngayon kain nan kayak masingin pulokin kat me inchuk kat net ke maulasha inlen na kayo malanga fakki kata pel sumna na rakati sama ki kat shikya o yesi lan may natalas finances Kosrae ay nali na singkatin me o ye makat palakin karingin yaklan kat ki o yesi ngera Bel me da wangin da masupe na compare na mishingi. Bel me da kat wait for na we mau rak natas pi kuso natas. Mishingi kat pin
as kinitsimag din pa sa kanila, peak na tos ko, maurakra ka na kita as mas pema ta ko ke. As pema tlas mi siya ki mas mi. Ranganon ka na ki inchikilan ka na ki pelmita. May tawin na maurakra ka fur mga mabisige ng mas mate panin na mas pe kisbin karigan yak man ka maki wait matalas mi sukin sukat pel masimit ki mo bulag ta ka kilen na kayo. Ara kikat pulo ko inchupe askya de siya ngayon. Den coin Lohng ito la ona tigin tres ko dam li pan gap men placing stand ka de kana shir akin chibo mo yalan ka de asyor kelingan kin la ka shukin de tutkin gaslan sam kin gaslan masi mitki mutawaek len la apa nangin paklan chubos pan chubos metago matakan mit kalan KahsInKol ma ko lain wikat sam kin mo tutut ta kelan miseng pan chubos klaman sa Kulo malap tigin megil, kulo ke me samsamin akes makin yigat nge. Ngai sam la ngamata yak pigyaw gumne gat sum na la nga. Takara la shukan yung ngar mom na ma shi ushe mongo nash. Tufukin al kun pota yulate sagat panaik so taka nente la mang. Gumne ushe na pai na pik na tal papalipan nga pakanta yung pegat. Kitagat pika wan pa na master ka shungat minkat physically moving around or makin organic mo magat matalay ta kati laki finan ko sayang nara kapashingan gadin lian na paila kati litay ni na Lasr ilusye fin ta kashi shikse ban na ilusye tarim in na Lasr ngena tigin magile samra mga compare na ke processed food mataga isla enchilan organic food si makadil sing na ito ka pa na ke me katlaim ta si Paing Evine laki pasha kus mos kainin ik ma kieta kaasi lusi Lasr nge agat so musi process ma man-made food nge katlem ta si Paing le tipen akyok ye email Lasr nge na ito ko end of that consequences ma ito ko ke laim talal na ke fukune na usi mas Lasr ka isi agum kulo malap tigin megil ke na siya sipsingan ka din kalam ke with that being said I'm not saying we go spe Akolin met matagal di samsam tikun proy samsam wal tikin tres kala pangen ay mita ngana kulo kaksakin katlas kulo malap tamlen norson na nor kulo malap kasluman Thailand tikin Bruce kamelin tamdal melin kulo kaksakin kat kulo malap na tamlen tuwait o nilal sa pamangay nan sidal kinpe el supaya mau ni gaslin yo ngayon sidal kun lo malap tuwad gasluman na wana akademia bang da sum mutawaek kada sum na ke me ushe slide run through it real quick na sum nil tigin makilan ta na ke context si mai ta ke really to one na tigin tres ke fact na ke subtown course ke do Chronicle na with that being said namnas we got bang mas matigin tres ke likiyac na sila il should repeat my academia na shit Kadash ke wika kon course. Il chipa fak mo the ice cream si pa lasking. El de kan ka ice cream na. Ngaloy na geta na. Shal na lal si pa taga na ke masing. Am tan sing long me sam na lang. Alita la el iket na si lenta ka. Len na kayo men katlian na pa kikya palseta na yin. Upele. Na masimal taga may inin na nine actual si akas makin ga pa. Meshayen kastan kan. Magayin Agus long samram sila tigin megile. Mga gatin takalum met. Taka on a daily basis gata ka kaksakin gat na iket na sila tigin tres kan na nila. Mayon si pagatash kan. Te picnic siya. Te ice cream si pagat. De ice cream katika ka ice cream makataka nganlan kadinikas ka on a daily basis. Mga pedal rhythm si makatash kan. Na fin ko was week at ke malim tari malim meda. Taka na ke len wik na phone singa katika di samsam kin sifac ke quarter na phone singa spring quarter third quarter patak may kisya yok molo na unit actolu siya pagatash kyange may kisya yok la na niyan wikla may kisya yok la na niyan wikla na laisin aksingel siya pang laisin na luola na nakatsum na ke smaster shafla ke ye phone singa summer quarter kaya nakadash ke laisin aksingel siya Solomon el kisay temple siya. Pange
much more from Notia ke Mante, I take yang ip tolu ke, tigin mekil, inoy lang silang kat, letaka sipe, akonye la, akyoke liklutu ke, Sunday school lowos online. Katera sermon large, Sunday school, we alunitawi large. Nagos fashion na ke, alulo Seattle, Honolulu, and nake wak washwayan. Watching it na in we got na kaya kat kai siya, rhythm siya pang gatin, mata na ke kasman kat, len na kayo. Abang me, kita siya magmetuyak ritian, and we goes, sibe me riti na kaya kat siya, kai siya, kaya may di siya lalos liye, siya at watu in kasaume, kalim siya nakta temple, elos fak siya fin falfala, alu na sin LEUM GOD, kaksakin na wolacna, lung siya kawulal. Na wala kadakalim yung kataga alu na siya kesyen, nila kayo, manifo, manimoyak ke lenchemit apangan, sifa na kaya apangan, wolacna kat, nakta temple, Chronicles 8 course, siya na kaya 8 course, we fosingal siya, pangan, alu nita we Lasr tu tigin treskal la kolkat kaya. Akat sum na kaya, laisinim to lumakat liya, tigin mekil da taga na ukwe mangan fale, inkalam na kaya, me malutu chengan, siya kat from no dia ke mante. Dat ka akyok kaya akfon niya lamang kayo na lutu. Pangan ipsemit makatigay ke mante. Ito lu pataga kaya ngan, fosin na kaya to lu pangan, wolacna God, hakluo siya pangan, alu lan mwet, fos akos na kaya on course. Nasyafta ya pangan, Earl Solomon, fos it course, iba fos singal siya. Nakatagal na kaya, factual tigin treskal, mas may kek na siya nga. Platform siya nga, tamlay siya lil, rela, all course kata somla, katwi ko was fashion online, pangat lusa siya nga. Itak yang na siya tigin treskal, wikon ko somla. Lanta ka nga, di pan, masih nga ba't na siya tigin mekil, katin na ka din taka, lain na kayo. Na, sige liye, kataka na kayo, pangay, lutuin siyete. Kataka, long broilers, God, pangay si Phenom siya nga, paya green la siyete siya nga, sisak luke, mix up siya nga, siyete pakatas siya nga, long broilers, God. Leo Chronicle on ko siya nga, Leo 14:27. Pangay rhythm siya ma, uskat, katak siya fila, week siya pangay, lutu inoy lang siya lang kat, kataka likiyac, sermon, likiyac, me, Sunday school, likiyac, alunitawi online lowos met Kosrae. Kat we go was katinale, akollah. Setan eltagain, meshi mission lal setan na, pake gospel lal son singaul. Gospel lal son sapta singaul, for singaul akalam yang. Satan is here to steal, kill, and destroy. Omne kyas na hilya bange. Nga military, nga yalong kata ke military. Pangan language kata training with Lasr sum kanaus la enemy land and marry girl. Kadin sum steal, kill, and destroy. Pangayoy yung makat 20-some years in the military. Satan alert makin kain language yung taga pusya la klik na ras yung tayo kaya en may ka niliyak na kaya nga kataga katliye me floklal surababal floklal esra floklal siya Nehemiah flok na choose yung barak temple siya nga katila siya taga yung kasama me esakak burn offering nga temple siya siya kaya wolacna God. Pasal manel taka ke proy sila matikin la taka likiyangan. Taka tinsikil la pia temple la mising. Omne temple la pange pakat kat in na napay kadin sisla ke sing signify ngon God. Kaya ngon God an krata wolacna ikalim ke mo Lasr. So with that, omne kat na napay kadin ta ke masing menefo when kaslan kat makay na pa isang protect kat liki Satan. Satan nilitagan pushay kat. Siya siya top call Satan. Ikaw, may yan may siya. 40 days, 40 nights, siya na mungo. O kaslan God. Lord makin beltol yun. Tikin, tres kan pakan, akketeyac background siya nga na. Wan akas makin niya kaya. Lord makin beltol yun. Tikin, meto akos, fos akos. Paye, meto. Akos fos itkos. Itkos na. Akos singaw, paye. 4, 7, 10. Or makin kaslan ka. Nakatagal na kaya, put on the armor of God, kung dan da long proy lal, tikin tret, sapay kat le.
inge sebaikatle Isaiah we put the armor of God sim like every saptaon course. Tana offensive weapon chi fun na pake me li sima pole like every saptaon course ngan. Pa katlasya pa sword sukong pa kaslan God. Na I think that niging Genesis niging Revelation why not tigin tres kalit fa nge. Kada ekle or makin na ice cream mo. The ice cream badash ka nge. Kaslan kat ma isang proteki kat make kikiap like Satan. Pangal pedal rhythm si makat ashking in ang kat na napagad ng okana tuku. Persevere, remain as Christian, fakat kaslan, proclaim the gospel of Jesus Christ. With that being said, kada ka na tigin magin lata ka likiyac context siya to call kada sum na tigin tres ka lang taka usi malutu siya na kaya me lutu ni chat ni siya nga tigin ko lang islam matching ng meteng aus kumya remove from stage na kada sum tigin magi kada us kum me confirm na met magum akketeyac na kat fasum na tigin tres ka lulap Kulo malap, kulo kik ngulas, kaksakin God. Di pa na Paing kuwas na kayo. Ke, hindi ka nga sige, oray la context na kami dito chilas nga. Kaya pinalawang ta na weekend tariya, waya pa na ngayon, samram kinsi Chronicle. Ke set, siya siya ni, taka na ke week siya nga, weekend siya nga, Luwak Chronicle ba samram kinyak nga. Na context, historical context na ke dito chiki weekend chiki last nga na dito kapinda misya nga Luwak Chronicle ba samram kinyak nga misya nga saptawan ko sa singa luwo subeta tafla ki po singa na ko tinga long likos na fakani kaya ta kani ke si Chronicle PFC Luwak Chronicle na weekend tari samram kinyak si Chronicle apuk luwak kan si Chronicle Luwak Chronicle ito ka samram kin sige akketeyac ke palan pelsi ma toko sa Solomon kasi toko sa TV toko sa Solomon karingin with Israel ke pel ma toko sa TV din karingin pa kalim ke ye siya tao sin singawul na ke ye fukuit ngawul metli ki LEUM na siya Solomon toko sa Solomon ye tatafil at akol min pangan toko sa si toko LEUM na toko sa Solomon ye fukuit ngawul na ke ye fukut tol ngawul metli ki LEUM is the call Tamasya ma taka sumanyak na ke malutuchulas na misya samram kin na ke sitakot na dito makan perben ang ke malutuchulas nga samram kin al Solomon temple siya ko kisela lang temple na ke si Chronicles of Lohng sa Chronicles David toko sa David ta akketeyac sila toko sa Solomon win natal la LEUM God ilki masyada bamsin ka ingin matalan LEUM God laki temple ta katil sa ngalan na raw kisipin in fact na il sol kisi laki may mawulala nil muniya mwet mo apa nang ilakalim yun laki na sila ETL pa masyayalom sila ingin matalan laki temple apa win sinatulingan to sa Solomon pasok David el dina elita la kena lalin masyayala temple sinan ala na yok el nan kala ma ilki masyayala na singkat elita matok sa to man manatal yok sa pacl nakingit-ngit sila may kiurela masinan nila na pela muye tuf-tuf lang masyasin pero na mutawaek na akollah metiki pa na Tolong lang ako naging masyalang papal ki siit toko sa saptawan ko so tuloy ko lang ko siya il masyay ka mutawaek den me orani ka fa ma lima ka falin sa masyay temple sila kan at ako ni ki medyo ta sa akalim yela Solomon
el ta kai na ra may kishelan kai la ta kan ra masyashingan el katil sang ka ang chiwen sang masyashingan in el parela na ilaro plan langan na ki me masyashingan alana upe akollah kisipin ilan tafila ma papa tomay lan kiurela ilan kain aksafshela kiso David tora David ilki na masyala kisipinin mo pagkapin ilan takilong mo yen matalan katan kanyen ma monglalan katan na yoro sanin kilam nuk si parang takani ke medutu chema usenge adigin teskala tafel lang sam kin chipesigan na ke long proilar o ka ako sa kadipin lang na ke context ke medutu chenge as ipakantin may kay nakatiyala takana ke mutawaek kollal tokora Solomon el tafela tokora David ang tingin papatamalan kain pa yang kadil yakin siwala yung sangin nila pamasayla and matala nila kalimiki me context nga kimunta ako yan masyasingin na ilo kapaslan na sinmit ma David il tayo tokora papatamalan tayo itak makakafa nakisyak sila mo yung kamasayla lom sila in kapasya mo na sinmit kanin sa kasilin post kakin kain provide mga naki in pasamasay lam singkata kain mo to ang kat plan lang yan sinmit na po assign niya makune inara mo siya angan aspemit na po sin masang samram kin tausin it ngawul tausin ali ngawul may trailer inara ko lines up siya ni mata pinolo in type shukin na ako nakafa nakimasayan tempo siya lorela pe Rakmal orela sudela be tausin ikasti to di onfuko in pamit oversee ka inta topang ikali palelan project simal orang Takana ke medutu chenga ay patati natin ke masyayan nan takan pe na ki pasal la medutu tas na ki weekend chenga kisheyan el kisela el akollah usitap lang kata na ki en masyasa singa ni lusin kanela akilin akye in pangalan dalan kat na yero so medutu chilas ke postle mama kan dictionary na ikekla na sheshidan liye ke aksepsyen masyasingan mailo sorela liye mafal na kilang silalan in tafila na mababat malan to kinorela to sa David to sa Solomon orela ni ke pausin na ke proilal na ke mga mishengi wat digin keskala to kain tafila nakat sa kapseni na pon na ke in context nga ni kan rela na ke send school Lasr tuo si Paing na pa na ke saka class na ke send school tuo we mami singa inakkayakat na ke kainikesto na sila meso man ya ke muli tucho na ke send school Lasr tuo tigin teskal tamang lipan inorela context na toto siya na ke muli tucho nga pangi mga akollah na ke pelsi nga kada mas betafula dito na ke finawo molar ke kasalan ka kulaman lang Kulo no malap tigin megil, kulo malap ke context mam dikiangan. Inge na mit Kosrae kada frat na met, somnal tigin tres kalan takal na ke kuno na. Insinga wana tigin megil lakal nga ito ko phone na dito. Ak phone yak na pa wana from mutsima, utokot na siwos ke mantea. Dato ka sita kalwin ak phone yela. Tigin tres kal. Well, kulamala. Tigin megil kumugulo. Man we come in, kaksakin kat kel tigin makil, kaksakin kat ke me akketeyac silong makumsang ikes la masimang ito kain sam kin nge. Ngayon la kat papalala we come sa uluman, continue to press forward in Jesus' name. And we back kay mwet lash mata kain inge kay wa.
Na ale yok si bentakalumana nagkadakal o siya. I don't know how this worked out. Tarakta palala ka kinga takana takain lututkin kastan kata. Ngakain palamain siya wo. Anain the moment floodgate of heaven is pouring down on me. Na banangara lame takan kasyang ya nga pala na paila katelwiya. Nga main kat akalam ya pe kaya la ke Romal ko fastol ngol siya fin katelwi kat siya kain line kat. Nara alak akngengi ka panang siya si wasma me wikatan inga en wikat kimalutut siya nga si pe si mga mutawaek likiyac kaya pa kat sam temple si mga tikin bakile sam kun mala na upele aska yenge ma papat mal Solomon na ki masay na sinlem kat na pailak kalim yung sipe mate na fulfill na silingan. Nangamo ka din ngetang penalima singan indan ka kela siya pas masing akum ke tarakta Finti pangan makat papalako no siya nakatikan force siya. Nakatin pro tapan la mena pa calling si malusi na siya kadinashkea. Narakil sanam kin nakim sala ke temple siya nga makatin siya history siya siya pela once upon a time nalik Israel nga mata under the same dynasty, same regime. Bang me United Kingdom. Na solid karangan yang ul na David si matmanyak nga yang ul na pa Solomon yang ul. Na mga sim na kepugin me history singa luo yok na ke Samuel toko sa Chronicles. Na panang metiki ka datakain akalimi na ke pricing na ke akin siya kang ngoslal Solomon malarelang Ngusige long pricing nga mo na si kumsifena Kika chanam ke temple la selam ni slipan il fak mga kung pa temple singa misingi Nashkimut ke masinga temple si maskay mit mamasayakle Kilal mit Solomon makadil sang makasapa Kanaw siyakle na mesi ko ildal sum na insroa Nakachiva na mut kan ke temple singa kat finette akos na ke ma kadil sap kina mesi kyak na sikum dalik na tasha Na bangay siya pa mga lena convicted ke malutut nga. Medika de fashion na meta. Ke bemdan week nga akalemye ke lendan sin na kiyash nga ne Miriam ke Muel. Yan ngal siya. Na ba nga keshe video silan metlash melem ke metmatalash nga yaklaon sa kong evat fashion na met. Mayen metmatalash nga daw fashtigi kat na wisdom sanak yung kulacnsap singim dawak pena inga din mame dawak na in katlila dawak na ral makataraki na sa matin sila siya
Lulap kaksakin ki mwet Elbang mwet mata Lasr finen melem. Na elos yaklaun sa kungan ki chunlen on koski yetari. Nawala los sangan katang pa it quarters ingan. Siskenan fel Jordan na ba pa anwingan. Now klamalap ki nga fakang min fel sa ko na siskera nga. Tamasi nga fakina pa. Ale mangos laen na ingina. Met mata Lasr fastigi kat. Enna kadinalena me tisa fashikun bileshra shon matimet Lasr. Los fastigi kat. Na ba ngara ki kat approach pe ki mother stay up. Pangonek ne mata kiash ne kiash ngewa in kaksakin kat. Ke mo lalosa may en milos tigia yosh ngalena seo. Na kada fast na met anake multu tata ki Chronicles on gosh ngalu Shulpe for singalakos ngilong litkos. Na kikat me sham ke Chronicles nge takalan buksya nge fakla buksya aklo ke Chronicles mutawaek yin nama buksya met ke Chronicles safla weya. Kalmeta tafsin na bange. Buksya nge akalemye pelma Solomon il dokosha. Oye peki alein lan shuve pang. Siya kolyak siya Jeroboam, Lionel Rehoboam. Winadal dokosha Solomon. Siya Oye buksing itafula in shaman ki dokosha ilan chutani ki pel si Jerusalem masala in ye lamfuko alingalon kors PC. Nara kitaklan buksing kade samsam kuna na ki sapta on kors. Na sapta si mit nga samsam kun ki pelin dokosha al Solomon. Anaking akalamia. Yang ul solid karangun. Dokol David karangun yang na ba pelal Solomon ange. Sapta si na ki sapta sapta si win na ki Luke Chronicles samsam kun na ki pelal Solomon kil dokosha na sülbe samsam kun davan pel meta na fashion ni ki pel si mamasa yak temple siya ki sapta luo. Pelin ki sapta itkos. Na on ko sila sin mastan luo itkos singe. Pagate samsam kun na central message si masaman yak ni pa temple singe. Na pa price singe me toko in nagit dedication singe. Nara kika samsam ki temple singe ya. Samsam kun ki symbol of unity of the nation. Anenta orani los masifanna. Na shulpe akalemyela na sin nation singa Israel ilos pa Paing singa taka na simo me calling na ke priests calling na ke inka intafula genik ma alu na sin lemkata na masisaflan pa ke temple singa slagan sign sila Jehovah el shek na wela los ma elos ma cholle naging afa ko inge manuskat me na ke me refresh ma nga ke usina shishne nga shilpe na somna ke pacl nata siya inka in me akalemye nga finchak inka in kalem Luke Chronicles pagkatashke nge nga fakla siye vane ke itko shamram kunde ke tempola tajak takat fine shilpe na refresh ke pacl nata siya pukon ngolon kos na fon na pake pacl nata siya nge na pukleme kos met nga kat fakla pukin masap na singal luo singa Joshua matanan ka root siya Samuel siya tokosha siya Chronicles Luke Chronicles and singa pa history singa takawe siya pasalyak lep samsam singa ki bukikas lang na fa Ezra ni Maya Esther na ki pangan na ki matmasum na ki show na Nehemiah maflogin masay put siya ki floxi na ki aksa siya yelan renovation siya ka temple siya masuro bebels taga kaya na buksaf lagi history by Esther na ki Elvin de Casla na ongay yata ka na findalik din Israel nga nara papen nga ako may askengem siya nga kat finlila spiral siya kapakatsyon mo siya nga
Finen Kosrae, yang uli natin musing farngelik fashlasha. Farngelik fashlasha taringin. Mekalmeye, kat maso sakingin. Akat yang ul. Ngat dali na ke maulan dalik din kat ke pebalang. Masito koan, cancer singi patakape. Alam me, aktanin fungi kat lepenge. Now, there's something going on. Makadinan loang na kimangay. Kadinan vlog niya mapais waslan kata. Kateyac falye na kadin taga ready first nge. Nakat anak ikatam tarang nge. Sa project first si. Anak kadin syukya na taliksit. Tolang na swimming pool si. Taliksin siya na kuf-kuf. Nara kikataga luti nge. Kikataga ni ki. Pugin masap ni may course. Dahil nga na puksingal luong nge. Nagi pugin history. Na pangayan mapugin lalmet nga taga pa pugli gosh nga so siam soga Iglesias Sonol Solomon na to ko fakyang to ko papugin pacl of let gosh nga ay Senegal Daniel gosh ba pangayan na so far gosh ke masap singalo ke taga ke history na pa pugin lalmet gosh na pa pugin pacl of let gosh nga Namdawa koral Osia nikel malgai buksinga lube bangan Osia soil emos optai chona maika neum apagaksaf na yakai sakaraya malakai nga fact mga ka tram kun met when gastan gata na nakalwaniyak na kinakatsukye baka pa fact mo isyung yen kat na malakai pa met pala saf asik uleng mata nakade de sidwa shamna na sin met pala Nama in maston malakay na ke meto dalbangon mo period of silence si muselik ma nukewa. Kate te siud bashamam sin met pala men takana uniyak lamet ngi. Napat pasrasya woyakin maisisa John Baptist il tule. Napa metol takain Frige konayak masimal taka man maas misaya si taka. Ora metol taka mutawaek ke gospel lala. Mutawaek ke genealogy si ke meto sapta si fasin ke longol mekos. Ke Jesus Christ. Wan kulo si fanantin kat. Napa gospel akos ngetakle. Mark pangan John Mark. Lugar semon bena genealogy si meto na John el general gospel si. Nara Kataga ke wishing samam ke puginorek ma. Buksinga sak na ikek nem singi. Pangakam sak na continue ngi. Da ke simda ke istrilan ma Luke pas mosta nga. Luke 7 nga pas mosta. Takta si mate matamalo tutsi. Tasak ta nakit due diligence dal ke research lala. Ara elsa mosta rek mal vakla. Ilfana buklu nga ale volumes. Ilfana samasta manake walgan bang alina tok buksingan matol tol pagkaritian na gospel ako sa bangen pugin history si fan na 4:1 na leta long ul siya patakongan na singal tol malal Paul Rome Corinth Galatia Ephesus Philippi Colossae Thessalonica Timote Titus Philemon na pangan pugsingal tol lal Paulo tawag ke Rome ne ke Philemon Hebrew Tena fakir klase authoran. Masir ang akan faka pa. Philemon yak ni Rome ka Rome ni ke Philemon sentence ko imit nga inil Polish ke. Akademi pa authoran. Tena akademi yak ke Hebrew. Na that James, Peter, John, Jude na Revelation. Bugin pala si fan na ke ulang sasyan pa fakir. Tokyak son na ke arar masilal. Elsong see the glimpse of heaven. Napasam kunyak ke sapta akos la alo takyak na ingkasao sapta mi kos katutut kun ge wiklo dari ma elsom nakipuklim numse ma Jesus Christ won kula si fanandin God kanikesla na panangara lutila sa ke katako fin tetako simna ke Genesis ne ke fakki ak na atenarela ipkunesha Nanga tako hangan ni nakalami ipsingen bakat fast na met Sudah na kaksakin kat kita kalusan. Na ingin na kate fast na met ngan tulogin niya win masing Ke me
Sifac fact mo long proilage oh God. Look Chronicles on ko singal luo, fa singal luo, na singala ko fanin ke longolit kosh. Nangan kain recap ko ta shuk ke me fason kosh ne ke singal siye. Metigi me Mwe Read singamenta ke singal luo na panangara sham kun na ke siklesilan wolanalan kata ke siye pakanyeng. Pa shamanya ke fason kosh ne ke singal siye ke sapta penaon koshan. Na fakla mwet on elostakeni ke pasase fanna. In kaksakin sangkulo na sin LEUM GOD ke persen on ngusyak. We persen mukuk a symbol kata pekainin me on elosen on a fact kaksakin LEUM GOD mayenelwo. Lang silalon mabatpat na lomsin LEUM GOD sis lagi si pekanyeng oinge mettolelos koflana tafela lulalos kesipin pekanyeng siya ta wala na LEUM GOD neckline lomse nara masinge electionina taka anan reminder si inkain akketeyac sil Solomon la presence lan God siya ta walan Moses ke tabernacle siya inge na LEUM GOD el taka in 12 kalme in taka matayarolos inke antimatel mutkemo permanent alen au pelas kaya na pa fakki fossilu fakmo na toko sa Solomon el proye fak LEUM GOD kumsulela ta kumin mata ke pakanyeng ayen los inge nga masayla si temple wala na nasyum sien kumin matawe mapatpat na kespesi nge Solomon el takain matawe sham ke wala na LEUM GOD ma insang akin siwo yelos el vakke fos tolun ke singal javak mo mwet Israel na ke welos tuwe et toko sa el furang na silos akin siwo yelos el fak kaksakin LEUM GOD tan Israel el liang na walela lorela na sil David papatamok kel ta fak o kebel singa usemet laklegian itchap nemusenge ngatian na sulela katay na city in fel Israel tain masayla si temple mwet inalo na sikwe oye pe ngatian na sulela si mwet in kol metlak mwet Israel ta Paing nga sulela en Jerusalem tain ensim mweta fa alo na sikwe et David elan lemi metlak Solomon el tafula e fak David papatamok el tanan ka elan masay si temple inien alo na sin LEUM GOD lan Israel tasakta LEUM GOD el fak na sel wala kumlang si masay si temple na siyuk tasakta tiyak kom pay masay when na tum when na pay sinatum pay masay temple inakfulat jainik inge LEUM GOD el akpay wala yang lal nga aulal David papatamok into ko siya lan Israel nga masay si temple tamoy tayo naluwe na sin LEUM GOD lan Israel nga likiyac in temple taptabin ulayang siya niyan yot luo masim na ulayang siya LEUM GOD lorela yurin mat Israel masimit ilorela kaksaklal na sin God papa kisipin God papa el fulfill orela walela lala na sil nara David el sulela David el ta sulela na ke dynasty lala kan me so like atalik na da lapa dynasty singe ke na sulela en Jerusalem in pa ansila pa treaty ke marit singe pangan define residence lala lela masayak lan temple na pa kelemiyak ke fosakos na ke on ko fak mo el fak kaksakin LEUM GOD
lan Israel. Eliang na ulela lorela na sil David, papatamok, kill the fact, ikipel singa usimet lok, lagyan itchap, nemisingi, ngatian at sulela, katayin na sitin fel Israel, dahil masala si temple medinalo na sikwe. Oya pa ngatian na sulela si medin kol metlak med Israel. Na Paing na elfakla, ta Paing nga sulela ni Israel, Jerusalem. Na panganan si mal sulela, si mama silin masasing require. Tainen si mwet of alo na si kwe, et David ilan metlak. Na ki sapta si penangin sapta on gosh, metigat sum ke maritsing ya. Ine singi LEUM GOD sikiak pelsinga lakos na pelsinga akos pe New Chronicles pa katkan itakia. Ine singi pa Arslan LEUM GOD pa kalimia ke si Chronicles singa lulfos on gosh chefak mo. Il fact kaksakin LEUM GOD lan Israel eliang na ulela lorela na sil David papatamok kill the fact ikipel singa usimet laktigian itchap nemisingi ngatian na sulela katay na sitin fel Israel dan masay la si temple mwet inalo na sikwe. El tena main pangan. O epe ngatian na sulela si mwet kolak mwet Israel. Ta Paing nga sulela ang Jerusalem dan en si mwet of alo na sik at David lan metlak. Makalwan in fact la bang David el tiena likiyac len masay temple. Tasakta. Kesipen pakoten ng LEUM GOD. Kilang ka nga pakoten lal. Ilak masay la Solomon. Win nadal David. Talik siwaswasinal David. Te kran si kamema. In masay la. Napala kalimye. Ki me. Lo Chronicles on gosh. Itkos na gisingal siye. Fakla na Solomon il tafila effect, David papapatamok, pamasing ariti lang. Na pangen makalimyak ke, poson ko stige singal siye, na pa uskat mi na ke malutut siya misingenge, las misingenge, na ke price sila Solomon, in kaksakin sangkulo na singkat, ma, tako me akketeyac ke fos singal ako syok, na nike ang luo, na singal luo itak yang benake, na inge, na fanyak na fin metuse sikak matante yak shalek pacl na lang proe yen met na kewakan dielwe el de tuyak na in tuke si corner up proe o kirshipin el ke in lena manek leno lena norela kasi kaksakin la wolela singe finally el kandila got it fulfilled na fakla el kneeling on a specially constructed bronze platform she long me ma at a tuke bronze ken full one other court ona ke mas kalemye ke fo singalun ke singal dolu nagpatak ka na siya malutu chimisinge nge kadin sum na ke na pa metaga ki Luke Chronicle me sapta on gosh at finsum na ke nakadem daw kritiki fa singal luo na singala ko fani na tin na ke malutu chi mars kem singe na uskat me ne ke me akollah na ke price la Solomon magatash kenge na de la may reaching na me enda ke fa singal luon Kadaske Luo Chronicles on koshingin na nakadefani ne ke fosak singa luo into a crit ke. Nafakat me takan na kaya kate masha dati kun metikiya kate yan katin kan pray leke. Nara me namlipan metiki nga fashion meta ashmoy fak lowos metiki katakan na ke mariching Fashion tigin kumgulo manlap. Fashion Waglang malap manak singash ke fosinga luo na should be funny ni ke fosong lit ko shan singal to luwan ke da kada sang banana ke men
pana fasima umidit metiki fasinga lagoshinge. Naknas katagani ritke, nakapraileke. Napanga pricing oinge yemdan meta. Solomon el so metu matan long e shalak paul e proy. Solomon elta relasi long metu ke prans e fulian fulwanien take ni kemtan temple. Metu seinge fit algos nuse algos shalep elimegos falet. Nalfanyak tafin metu se esikak matande yak e shalak paul na lang e proyen met nakawakan dielwe. Il pray fact, lem katlan Israel. Wangen sikat oana kumin kasao efin fela. Kumak paye walayang lom, bang fulfill siya. Lom yurin met lom. E kumak kalim lang si lom na silos kelos akos kom kin sielos na fon. Kum karangan ng walayla lom na sil David, papatamok. Musing yak paye kas na kewa oana makumfakla. Inge lem katlan Israel. Liang pewalela sengi makom da orela na sin papatamok kom the fact na silmo siya sindaliknatal eva toko siya finan Israel in pele na kewa ilos fin arulena akos masaplom oanail. Oingelim katlan Israel leila mana kewa nakpayak oana ulelalom na sil David mat kalansaplom. Dajakta ya pay kum God e kain matain maston met fella. Finne yoklan kasao sa falla kumin matawe. Na e forget temple singa misaila ingin ta falla panasum. Blame katlok ngamit kalensap lum porungo proilak. Et tupuk masyaklak na sum. Karangan ng temple singi kilene fong. Kumulela pengi en metain alu na sumwe. Oinge long ya kipel nga for rang na kiptembal sa inge e proy. Long proy lak oye proylan met Israel met lom kilos for rang na ke en sa inge e proy na sum. Long proy las ligi en sumin kasao en anak nas na siyes. Finudok yak siyamet na yematan long en tembal lom tailanara falaklal la wengen maetal. En nanan kayak ma elorela kulacnsap mwet olem God long in kasao me en nanan ka mit kulacnsap minge. Sangkalye fal na sin katena mwet siya orela makuluk et alala mwet siya wangin makuluklalos. Kipel met Israel melos katang yaklesin mwet lokalaklalos kisipen ilosura makuluklain koom. Nalos fin forla na siya mataga nagitempal siya inge kinsi pa sila pray na siya insyak nakmanas porong umasyak lalo sin kasao me. Nakmanas ki makuluklan met lom. E falakonolos me nagipel siya kum tasang na silos e nasin met mata lalos. Kaya kum syuk ke aflom ke sipin met lom ilosorek makuluklain koom. Nakilos aulia ke forang nakitembal singe e pray na sumke si pasisel olem God borongalo sin kasao me en anaknas na sin met kalensap lom met Israel elutina silo sinara masiwos nakom olem God vasapayama of na fin fel singe siya kumsang na sin met lom tan me usulalos neto pangamarit singe naknas wiowos ni right. Tiket fast med dag at tagay program reaching at kaksakin kom kat papadamasing sraw. Kemalutut na yok sibe makom usien na sesh kadindutut kin kilen misingi. Kikat matayang na kimaswas pailo mo. Nanak mo na second line siyash. Inoy na siya soil.
sifac siya akollah nakisifutain kapag inge naksuksukiyak. Kaslum siya kumungyang dari nakikatpapa. Katalal fungila takain kashikat, aksiosikat, elitikat. Panagipel siya inge Leila takumin shamsham na shish. Rekmakinkat analan kulacnsap ta färre Lasr in fall na gimams masla. Main gumakkalemi la kastum chicken flok na yurung bisya. Kat kaksakin kilamalalum kimol singe. Gumakkalemi kolum dari. Gumakkalemi lalmit betlum dari. Emas masyalum to kakpaye. Na kumkat mol si fun. Kuloke wen na tum Jesus Christ siya taga misya. Katang la makuluk na kiwa ngan fel singe. Kinem katalal fugike. Amen. Kung malap kada fast na mit na ke maluto chinga na kita ka na siya. An kain dilogon niya share screen logo ke pel singe. Na ke nga akalemyatari na ke marichima ko slip sila ke nga. Na ke kataka na ke fas aklong ulit ko. Kataka ke fas saksing alu. Na pel singe kataka na ke first by first akketeyac masya. Na tukun nga takain ikakyeyac rela akketeyac mga praikun kekla na sika metlowiyak inge. Eta kain chafan siya liyawi peke. Katsum nage fas saksing aluan. O inge yemdan mweta. Solomon el som tumutan Lohng shalak paule pray. Solomon el ta rela si Lohng me tuke prans. E fulian fulwanyen tagay ni kemtan temple. Mweta metu siya inge fitalgos luce algo shalep elemegos falet. Na ilfanyak na fin metu siya esigak metante shalak paul na Lohng. E prayen yen met nukewa kan dielwe. Nara akademiyak la extolled kan pa praise highly. Nagesipinit praise highly nga na fanyak na fin metusya sikak matanteyak shalak paul na Lohng e prayen met nukewa kan dielwe. Masingin na akademiyela ilke manekle inorela kasin kaksaklala. Nara indutikat pe nakikaksaklasa insoak na yurinkat man yokshipe mo itanita la kasha ka kaksak mga torela mo itandila kat orela inakayelos pe kimalos aske. Na fasik na ako sa fakla el proe fak LEUM God lan Israel. Na pangapel si Malchikin orela emphaticness sinagela wangan si kato na kumin kasao efin felo. Na som na ke ulayla sima el fakla kumakpay ulayang LEUM na yurin met LEUM na kemat Israel e kumakkalem yilang si LEUM na selos kelos agos kumkain sielos na fon. Na ingin at som na ke kumkarangan ng ulayla LEUM na sel David siya papapat mayla Solomon ba samsam nga musinge akketeyac kas na kaywa wana makum fakla na ke I praise simal relange ilkin kalem sin metlala kalem sin tak nadal David la covenant keeping si bange na faithfulness nan gata inka nakalinya. Alright, prayer fakicaslal. LEUM God lan Israel. Wangin si kato na kumin kasao evin felo. Na kaksakin karangan ng LEUM God. Ke wulela lal. Na ke covenant singe ilorela pe mo esitalik nadal David siwosos. Nga ba toko siya. Na ba fakla. Inge LEUM God lan Israel. Liang pe wulela si ngiye. Masime da fulfill dari ingen na truang tiyo lela si toko. Lela si toko nga pang akalim dok na akalim inge. Makum ta rela na sin babatamok ke kum the fact na sil
Masisin dalik natal, evat toko shafinen Israel, in pele na kewa, ilosfin arulena akos masaplom anael. Oingilem katan Israel, lela, mana kewa nakpayak, oana ulela lom na sil David, met kulacnsap. Nara, long sikawulan lemkat, akketeyac. Na akketeyac pe masinge ke sapta se metigi sapta se ka treaty nge. Ke sapta le mekos. Pasingal dolo an fakla. Mwet on elostakeni ke pasase fanna. Mwet on elostakeni ke pasase fanna. In harmony, in kaksakin, sangkulo na sinlemkat. Ke pasen on ang ngusyak. We pasen mwe ukuk. A symbol. Katape kanin mwe on. Eloson a fact. Kaksakin lemkat mainelwo. Lang sila lon mabatpat. Na lomsin lemkat. Sesla ke sipakanyeng. Katanda akalem ke shuen pakanyeng se koldalig ni Israel nge presence lan God. Nara takain should be verify ke sapta si dikun sapta si nga sapta on ko sapta it kos fastoli fakla kemet Israel los die ese o tu main kasao me kalem se nakla temple melos ra elos faksya vina fin falfela aluno sin lemkat kaksakanal ke wolacna lang si kawilal Mettolelos tuyen ma akollah na selos. Met lifilos tu ngetang na selos kaksakin lemkat. We pasen mayon matoko sa David el sang na selos. Elos onkun onsugo mafakma lang silalon mabatbat ona ma David el sapkun talo sinara. Mettolelos ukya me ukuk met na kewa tuya. Akketeyac pe fakla tukun toko Israel pa yurin mweta el sap kota mwetin no komeng nuk lowos malos nukum pe ke peli nak flat lalos fast metigi metmeun on kaksakin lemkat the long silalon mabatbat na inge toksha Solomon ilorela masif mabakma implore singe ba el beg someone earnestly. Anale na faksef ngishe. Ngishe ekafesin lemkat intie to loken ye lapan kaleng pakoten favor lal na sintoko shalal David ka dynasty lal David pain tataf na sindalik natal. Nakalman ba Solomon el alena ngishe favor singin de fast lakil. Na fakla ta meta intie tuinorek man na sel en kaksakan oana ke masaplal akketeyac. Na pa etaka pe ke melitu chenge ke fasingalon ko singalit ko sa fakla. Inge lemkat tan Israel. Liang pe wolela se inge. Makum da rela sin babatamok ke kum da fak na sel mo sie dalik na dale fatoko sa finen Israel. In pele na kewa. Elos fin arulena akos masap. Keyword siya bange. Elos fin akos masap. Oingilem katan Israel, lela manakayo nakpayayak, oana ulela lom na sil David, kulacnsap lom. Nalit daw ke ulela nge, at the same time, sigeli o yasya nge, el siulpa na sang na ke praylala. Mayta in Lohng la, manifestation sikiyak kesipin, na naulela si, ay lakkalemi pa ke praylala. Nara praylala align. Kung sindup sila, nag-praylal tigin makila. Metigi pa nakataka na yiningi nga. Na Mr. Lipan el kashagat ki pray. Praylala, elusia scripture, align ki kasin praylala. In fall na ki makaslan kat fact. When Bible of fact mo, yin na kayo maluwa takay niwe, ela ay pe aswe. Te kalme pa fin metluwa takay ni, na lem kadil me lewi. Makatakay ni kay na line ke kaslan ka. Tara, elosinge akketeyac base ngas lalos ke pray lalosa.
in oyesipen ama dokja solomani lasken el parai ke malita ke wolen ka wolela mauriklan kat na ketain stil al David. Apa fastemit fakla ke singalal ko swak matasakta ye paye kumkat ekain matain maston met felo finne yoklan ka shao sa falla ko min matawe even balsamram kunge na fakya timbal singa masa inge inta falla pa na siu kat finnan ka na ke kasya silal David nge nakmashike Lohng na ke faxilal Solomon nge ye paye kumkat ekain matain maston met felo alena me anangan mo kelsiak nge sham silal nge esmak manel mo finne ka shao sigat mo heavenly realm fin yoklan ka shao sa fallepin inna kat papasing ma elosalo na si ma ingena ke taka ke ese taka ka na ke pakanyang si taka inakalim ye presence lala ara David el ke pena sul pena fakla elosin Lohng ke price lang ye paye kom God ekain matain maston met fella kinganan kaksinsiak singa wow Solomon il lemtalayak na sa falle timbal singe el vine caption na ke space ka na ke enin kasao Mwene caption na ke enin kasao the heaven oana fakala pa askaye ka meka teta ke alem kat el inta ka matain timbal sima pon met masaila verses ma define me oreklen asin kat papa nara insulpen na faxilange tajakta ye paye kum kat kain matain maston met fela fini yoklan ka shao sa falle ko min matawe enga na fakya timbal singa masaingi ta infalla pana siu makakseganal Doksa David ke lem da lexi lalinge na usket min da ke fasikasten eta kana ke me Solomon mutawaek shikin akollah in civil pena sifena in sifena likiyac saklo in sifena likiyac na pailang silan lemkat na sheshmo ita na or in fact mo lemkat lak mamit kulacnsap lom porong oprailak at the book masyaklak na siyum karangan ng temple singi kilene fong kumule lamo Paing and Mwe alu na siyumwe met elde namot ken bange tak ke pange na sikyak tarita na palfak kumule la mo Paing in alu na siyumwe o inge Lohng ya kipel nga forang na ke temple singi eproy keyword singa ba bel si mga forang na ke temple singi in proy man presence ng kadashwe na basta mo siya in fact mo Lohng proilak oye proilan met Israel met lomgelos forang again saying proy na siyum na should be na emphasize proy Lohng proilash nagi en siyumin kasao en anak monastasish nara yung siya pang episode singa yung siya sinlemkat ilan akolin iway nalu singa naki takeni lan met Israel nge napa me akketeyac ke fasting in fact mo olem God Lohng in kasao me en nanan ka met kulacnsap lominge sang kalye falsin katena met siya rela makuluk etalala met siya wengin makuluk lalos inge na lalut na ke matangan lemkat matain kasao ke elosia forang in prana sila or in fact mo porong masya klalos in kasao me na nakmanas ke makuluklan met lom folokon los me na ke
felsi siya kum to sang na sielos and asin mwet mata lowos. It should continue ma LEUM God. Purungayalo sin kasao me and anak manas na sin met kalensap plum with Israel. Elutina sielo sinara masiwos. Na como LEUM God fasapay ma off na fin fel siya inge siya kum sang na sin metlom then may usulalos neto. It should have mo long proy lalos. Purungo masiyak lalos yan sumin kasao and anak manas na sielos. Orana sin guys mwet oana mafal na sil. Da kumakay na ito nanak lan mweta. Na juda fak mo porungo pe pray lalos. Long gas lalos yin kumatawin ka sao. Eromaylo siya ke na mwet na kayo in fella fa ete kom akos kom ana mwet Israel lo melosaro. Na los reta la temple si nga masayla inge paen si mweta inalo na siyumwe. Kingariti na ke porong o pray lalos, porong o pray lalos. Kiko en nien mata na pay lom. Na kume long mange, na skinget tali na ke pray silang lem Jesus ke Germany. Nga sulba na folokle, in pray ke mga pray ke meta. Na masiganda ka na kumkela, kahit fukanan naman nama, kat pray ke ba chuba ta pray ke nge. Finland Jesus Christ also maket Germany. In chuba na pray ke mal pray ke ne, som folok mo le chuba na som pray ke, na bata ka nge, prorong o pray lalos. Long pasalos yen sumin kasao, sang katang na sielos. Na kumin porong o pray lalos, long olo sinen sumin kasao, pakoton na sielos. Sistema kuluklan metlom, nukewa. Kalmen fakla ka pa, emphasis nge na namana lorela. La kumpangon mo, pelekas kumngse, purungo prailash, purungo prailash, purungo prailash. Pakalemiyak nge. Met nga kuminte ule, inasiyak ke mamakat siyak kendari. Nara, kishpin Solomonil, fakla, met Israel los prainen singe, el fakla. Shulban a flokle, long prailak, oye prailan met Israel, met lom, los forang nagyan singe, prainasum. Long prailash ligyan sumin kasao, en anak manastasish. Kipel kum sapkun, sin met lom in som, mayoni met lagalok lalos, egelos prainasumin katena en los Srui, forma nagesiti singe yen kum sulela, en temple si ma nga masayla na siyum. Na fakla, los finaulia ke paye, yen los mutawaek, iworchingan pauliak, pray na siyum ke los forma nagifel si siya kumsang na sin mwet matalash, oye pe ke city si inge siya kumsulela, en temple si inge siya nga masayla na siyum. Na oye si ma Sham kun ke praying century stoke akademia kel Daniel la elmata Babylon emta pray na Jerusalem nagat fin som nagimasmas lagi Daniel on got fasingal fakla Daniel el Lohng la masap se sainiaki el som masap gasingan in the pranasin kaksakin. Al som na ke tek sigilom sila. Aswinto pawela na Jerusalem. Kalme elta face toward Jerusalem. Era oana kelara pel na kewa. Elikes na siya winto. Sikak matante. Ana pa oya si David lang pray na singkat pel tolu ke lensi. Nafin kom wikat kita mutawaek malam ko wikon ko she fasin malam lu lange makataka ke rhythm silash nge inkan taka komelip sila ta na hanan manatala proy ke ba de jilba na proy kin nge metlash ma
matayin manas inungay ki matsiyaw ka na lash mafashti gigat. Mwet lash mamda ki wheelchair, mwet lash mamda ki emergency hospital, mwet lash mamda in kapur. Kalme yan fact laga pa, emphasis singe, kumpray, mana kung fact kina, ana ki lemila reket shimaniya. Napauskat miniki, fasak longo luo singe fani na ki, fas longo ul. Akos, lumikos singe fact mo, finutakyak si mwet, na yematan long in timbalom, tailanar of falaklal, la wengen metal, and the non kayak mo ilorela makuluklain sibemet, LEUM GOD, long in kasao me, and the non kamit kulacnsap lomingi. Sang kalye fal na sin katena metsia orela makuluk, etalala metsia wengen makuluklalos. Kipel met Israel lo melos katangyak plesin met lokalaklalos kishbin ilosura makuluklain koom. Na ilosfin for la nasyum et akona ke temple saying kinse me inse pasisel e pray nasyum insyak kinanak manas porong o mesyak klalos in kasawme. Nanak manas ke makuluklan met lom falokonolos me na kefel siya kumta sang na sielos en asin met madalalos. Kekom shukiaf lom keshben met lomelos rek makuluklain koom na kelos likiyac e forang nake tempo singe e pranas yung kensi pasisel na safay vakma LEUM GOD purungalo sing kasawme en anak minas na sin met kulacnsap lom met Israel. Eluti na sielo sinaramasivos na kom LEUM GOD vasapema off na finfel singe siya kumsang na sin met lom dahil me ujulalos neto. Kisolman na si Filpe proy ta temple si inoana ki akketeyac ki fosikash mga riti lang kilongol to lumafak mo finutak yak simet na ye matan long in temple loom tailan oro falaklala wengen metal and nanan kayak mo ilorela makuluk line sibe mwet LEUM GOD long in kasawme and nanan kamit kulacnsap loms inge sangkalye fal na sin katena mwet siya orela makuluk at talala mwet siya wengen makuluklalos. Nailan nanak manas na sin matan felki milos katangyak laki mayun kishbin makuluklalos oana ki akketeyac na tokosal insya na fon mwet ma takulukyal denil sabin sisiyang elos wimatan kielos at aliknadalos na insin love. Tarak tamasi mga sikin akketeyac nga pa Ketenil tau tekla pray la tekla na ke pray sima Solomon ilrelange. Ke pray sila Solomon nge kya pa singa taga nakkalimila. Solomon interceded for the temple. Nake oya singe in pange resting place si lankata lenta ka na we na in me presence na lainash. Na ora Solomon ano lang siya kalanglal na lang siya pailala in te fastlakalos. Naro ejud ba na akalimila mwet ongunilos takay ni ke pasya si fan na. Te kan si makatona ana si pasyanganin ta alena me yokli pasya siya iya. Pasya si fan ng kaksakin na sangkulo na sin LEUM GOD. Eke paseno ng ngusyak, we pasen may uku ke symbol kata pekainin mayon, elos on effect, kaksakin LEUM GOD mayenelwo, elang silalon mabatbat, na lom silom sin LEUM GOD, sis lagi si pagkanding. Elos pray effect, LEUM GOD lan Israel, wangan si kato anakom, in kasao efin fela. Kung makpay walang lom yurin met lom, kung makkalim lang si lom na sielos ke, elos akos kum kain sielos na fon. Kemet Israel elos liye, si o etu in kasao me, kalim siya nekla tempol, elos
faksevina fin falfella aluna sin LEUM GOD kaksakan alge wolen alal elang si kaullal. Nara malutu chinge lekshin ataka inakkalemiela Solomonel tuyak pray na pangekanon praylal elinder seat kemetlal nge oya pe kaksakin LEUM GOD lal shek na likiyac na pa akkalemiyak na ke pakanyeng taka inge na akkalemi presence lan God lindembal singe naralo son kaksakanal pange mga kanikasek Mwe Read singe of Logan Bella na wiowos na Mr. Lipan oya betikin makil klamalap. Right? Tingin tres kal kung kulo malap kaya akketeyac na yok. Metigi rala kashilu. Nasang pela na sil tingin mekil tamlay buwasa lanta ko. At fashion mit. Tingin tres kal kulo malap tingin mekil pela utagot na siya. Kilo malala. Kilo na malala kaya akketeyac na kyalam siya mga tigitriskal siya jasikat ki marichilas na misingenge. So na kyalam akketeyac lalan wanin mga sangin sangak kan lais kaksakin na kaya akketeyac na kyalam siya kilo malala. Kulo tingin namnas katin usia unso kungay inakketeyac nagat fashion mit. Kulo malap ke akketeyac na wowo mataka akfonya la wiksinge front load ataka ke mantea Tuesday agataka likiyac kuno konna ke mante Tuesday Wednesday Thursday Friday tutudangin siyete ka eka si makumasyan we time zone numan kataka tikin tres kalela akketeyac siyete nangin agatsak wena ke masima taka samsam kunyak ke week na phone singe by la sermon singe ke proy ke oye mai kyak na shishne ka data ka makin son sapta ko fasno to long la ko shin daga rala measurement chi mai daga insang na au ye pe team so ko ma daga sam kin yak mo when na nak yok chi ma ke wit na fon che ba ka din respond na shin God ke worship ka din to pu God ke alu ke worship na team so ko mai daga kashikat na ke sermon last lutuan inakfon nila mas may nagadin tagal kenan pa kaya respond na sin kada ke worship kada taga kisensyak so mekal menalu worship kaya response ke worship mekal menalu ke ngon apay pang ki title sika topic si may taga kadin usi sapta ko first Lohng lagos ke gospel son in we mai taga kat kalim na pala in the physical covenant Old Testament Solomon el broy ne tukun broy singan na isi taga in kasaw me farrek me offerings ngan
burnt offerings ngan. For it, katlela, according to the scripture, Chronicles of the course, sisla wolacna God in temple singan. Wetland God nga in the old covenant that itak yang walela katil sang walela na sil Abraham ikachan singan lu fosin na getolula. Even kat kalam geta na it's physical in nature. When I'm a polit from beke me Rome sapta year na year singal lu singal tolungan. God la si bana flot na rin mwet nga in some physical me land she might promise na si Abraham ngan. Isam na siya jel tagal il rejected sin mwet nga si ven. Nakataga kapashi matenil suman ka sapta year fos nung la ko lead course na me yakit nga ulche taka pa 7 years of tribulation chingan. 7 years of tribulation chingan akwagi mo kata si beflot na sintal in Israel ngan katin pen el los reject ya Jesus Christ Messiah si masampram kanya ke old covenant siya David Solomon elos liye wala na langkat patati ka Solomon tikun proy sila ngan patati nakla temple chingan may tongan ko friendship uchak na la man wala na langkat asla nakla na vingat liye na ka teler mag kun wolacna in the physical aspects of life. Mamit ngan liye. Narita ka katin liye na ke me new covenant si may taka ke sapta ko first long tolu long lakos na ke gospel alson metiki sapta ko katliye metche pang Nicodemus el fosha ke la chise se lange metche nan si be shusla. Naragataga physical aspects of life, katana kaya new covenant na in katindi ma to the Spirit of God. Katina liye wana ma Solomon, matalik na din kat ngan liye wana na singan. But katataga liye in the spirit aspects of life. Pange mo ma chisel in the New Testament Nicodemus met Pharisee kapasnaral Solomon ma elan ta ka akwaklan God by the law narga de kapasye malungan ta ka kyalam kela alu pa yung singa pa alu ingon we're not saying anything alalan fing Lasr timakat kan liya when iprusap ta singal siya kalim na shal na lalap si mata ka weak na phone chicken ka din di akwaklan God la lesip na flot na rin tip na din ka ngan when na walay lalangan 7 years of tribulation si masam from yung kateningan sekwa na shelos pakantain met for laulia in taka na ke 1,000 year of millennium pangen akwak si ma katelulang na si Leprem data ka met langan si penna ucak na kematan Filipinen si matal richek talata ka ruli wala Jesus we got metal from part of church mautakya kasi tesunga sapta ko fosingal don singal ko so if we see the work through the Old Testament makadel rang ito na prefigure dari mali ito ka na new covenant yung mga kuminan artikan taga Jesus lafat na si matan Samaria singan Lane siya pa ito kang mat na kayo wifi alun spirit ngon napaan mas mga kuminan taga kapasi weak na phone singa na kaya oyen me kalmen halu kaya ngon na pay which we see in me physical form kaya temple singa sisis la kaya wala naman ka Solomon tukun price lang yan mat na kayo choose ngayon kung Israel nga hindi wala nga God. We need to be able to see it. Kaya new covenant nga. Kapag siya nga rekla. Now, when I choose the fact na siya Nicodemus nga, truly, I say again, unless one is born again, di ka niliyat na kaya tokar sa nga God. Pang mas mayok siya mit. Na yung siya bars, issues la siya. That's what Nicodemus cannot see.
Menelos matana ke masa. Masih cicil tekan lagi ange. El tekan inner transformation. It's not outward aspects of life. El tekan ke inner transformation. Men mi siang anas. When am akalim ke Genesis saptatoli. Fall of man. So mga ikoy, we're being discerned ke ma tigin tres kalilakati. Taka ke manti. Taka aksa fila ke kunokon ke siete. Kadin taka na ke sal na lalap si may na kadin. I'll be aware of the most important thing is to be born again. Isus lagi ngan God. Kadin liya wala na si ma Solomon liya. Physical form. Na ke oye si ma kumina molkin ngan. Missing. That is the only way. El magay na bagay na inner transformation siya. Tigin tres kalilakati ya bang na katila silbang take mol mat. Kataka na ke me mol sa siya. Wanangan mars ke Lu kulacnsap tan me ko fos ngalit ko sibing bay. Ngayon confirm niya mas nganta. Pangan kunokon si mataka accept a wrap up tan na pro sila Solomon ngan. Akadena wo sila tigin tres kan kadin sekwe na litu. Wana ka dakkalam nga sermon lowos ka we me kunokon ko sisaklo Sunday school mai ta ke kolyak chiltigin mekil ta ka bena repeat akfonila mas kat from notia ke mantiana aluni tawian tigin treska ladaga aksafela na ka chibe rhythm move on to the next week lie ke pupla Lasr Bangai masih kata sekian, bangai masih tigin tres, bangai masih ketna tigin tres kalinga. El dia nak tekan kaka ice cream el tekan nu sia mama ultima dak yang kadin kalim ke. Masih pal yok supe met. Kadin no kalanga focus na ke floklan lem. Focus na ke floklan lem. With that being said, nga ulla matlas nga kawan kulo kaksakin kat ke me background si tigin megil tagal gena katanya no wo si ma tagal ke kunokon na ke sette kada taga na ke kalien program mo ra beljing a flonos ma tigin lo wias ngen wi mat na ka waknen katina kalin mat na ka ma tagal gi prelos na ka taga na ke kalie once again gulo man lap tigin preskal tigin megil nam nas ka tagal na tamtal si wias nge kenya lang George gulo kaksakin gat ke mular gulo man lap Gin Treskal, fresh na met, namnas kumpa. Ngalu, iposente kum tigin magilaw ganda. Aklen matlas nga kayo. Tigin siya, pas na met. Ay, ina nakilan tamlan liulak nga. Terus kiran tafel na aklen met mga star nga. Ka intafel lang met masibet ako. Kaksakin kat kula ke takaloman kenya lang church tuwo kaksakin kat ke molak ake kuwas na ke wain luma. Lamalap kenya ke takaloman tiginis floor kula kaksakin lem kat flat na wiowos ake lowos in fikalani na in fact ake kasmol na share na ke akketeyac akketeyac kumpe tiginis floor kilin talama connect. Kadalen any bangan. Anikan pangan. Anikan. Kuna malap. Ani. Wala na siwas na kewa. Kuna malap kita kalumana ane. Srui ita. Tubo kaksakan alpapakat. Amen na amen. Kaya may duti wala na kwal. Amen. Kula malap srui. Procula Nathaniel. Tubo. At sikala ni science silik. Makin simple silik. Makin nga jip pawal duwal rin in proy. Kula malap proy pekes mit katkewa. Charlie Tony Den. Tubo pe nankelo. Ekelin sausage. Kula malap Charlie. Fit by Raymond Banget. Herman. Herman. Mata kay Yemi. Sacramento. Kula malap. Tamtel Rina. Lifay. Tubo. Tunruma. Kula kita kaluman.
ay minta ngana. Sain si pepangan. Proy, kula kaksakin kat was. Pangan mit matakasasya, dakal mi katakilan pe tamlil nor Sunday na. Tuwo, kula kita kaluman. May tsayangan nga makusakin yung tayo. Mailing Bruce, ka-Bruce, tigin Bruce, tuwo, kula kaksakin LEUM GOD, kisirin sasya. Wala na lal, mail akollah na shirs indudikas matal lal. Kakas matal, malitina. Po. Pangat may matakan ni Kipelching sayan may matakan may kusak akakidentarya yung kuskan tafela may maske screen di ka pangat. Kula malap masih na mitli ka trust na minatang lijiman akade sila tigin tres ka la samram kin kum tafela bagi price sila siya takara Solomon ngayon. Fact ke yung Chronicles up to on question. El price sila ngayon ano may price pe ke insier ke mamay sikya ke pel fashion. Kulang malap ki katakay lutut kin mga kitan makan orik makin pen akipel makat proy kitan ki proy makin na nakipalan pen makatin na tigin tres ko tam liban na samona inte na spare tire si pel nakatin na nakatasuko kitan orela in masi routine si kapel na kay waktan nga tasin kat napaga situation ka taskeo inte pel na yun na nakasuko kulang malap pang mga kadyak kipel si tigin megil kom kulo malap nga wi ko min kaksakin charmum lal siya tigin treskal mana mat nga kalam nga kulo malap ke akketeyac bobo na kada uso pala tigin treskal nga mo pan from min kal yellow na tigin megil finas pe makum kitafla ta pela kada sang na tigin treskal nan ta garo from te aklin pe na mat las nga te kal ye pe na ke proy ta e finas ma chi malala sum tigin megil kum fa kalam ni pe ta pela kada sang na tigin kulang malap ka mga relap taring mo na kulang malap tigin na kulo malap tigin treskal Baik, lamalap kan wiowos sinakilin mit wears nge. Tambal lisi Oana Albert, kaksakin LEUM GOD flatten Lasr, olitu na McKensteinita, duwa na ki walinsi, lumalap kita mo. tigin siya tigin McKenstein maradap mas pabamakon na tigin iskete oh Indiana yan pangan ay kulo malap tigin gaslo man kulo malap Well, metigat vash na medangan kain akketeyac ki kasama to ki onzuko Lasr mit wolacna atin nipsila ke belsinge.
Lamalabjin, mwet lashma, ko stipshala, ki onzo ko matalya kinakay kat ngan kaywa. Pai, utalash, wala nga pangan, tingin makil, kumpa, Now, kain, it chill class wala nga pa nga kilin kita matyan. Kita man lap. well, glamalap, nga, si onzo ko nakay kat, the Mr. Liban na tramram piyenga, tramram kun na ki, me, aluin ngan, isus na ki, ngan lan kat piyenga. Na, el faklape, faksilak ma, katatakan ka ice cream. Kalme ba katatakan sugar coating mama. Katramram kun. There's a sense of urgency. There's a sense of urgency ngayon. Kung ni, pag ngarik mo, hospital pe, siyan rik malaki korta. Nga, winget ang naligay mo da sislam mongo. Nga liye mo itataga nag-emergency room. Nga liye kayokla, nga liye helplessness lak, tunget ang niyaldalo. Na pa nga a sense of urgency siya nga, ikaw na siya katin si Philpe, nan ka ki, masitikin makilala ka tayan siya ki, finde Victoria ka wikme damal daga akketeyac, luya na sin church sit ko siya minera, Jesus Christ ilin siya wuke. Tamalipan el daga, sham kun na kikasin siya tolumal, siya kakpe, ka alula siya, kat alu na paeke, insiyesh na paeke, oye makat pabalin siya wuke, ka kat akfalye mo kayo na karin sunolamalu. Dahil siya nang pinwa, mavaksin kung fakirom, singa lufa singa toluan may masya, as a what? As a living sacrifice, holy and pleasing. Di masya kan katfin, aske, na as posisel si, as fal si, kataka na kimana kayo kataske, kadet ka na tinak fossi mat wiyasya, kadet kayo din tikal si. Katatagata, emain siya wosi. Na naging afak, nga nikin lafakata, rekmalan kata, nga wip meeting lan church. Ano no reklamo? Nga liya naging afak ng court, Washington, nga meeting las ke church, nga upea ka yung kialigin na meeting ke court, nga. What's going on? Kapayla malankat pa makatarang, na pa nga a sense of urgency siya nga pa, kadin fulok na siya na kensaikat, ngate makatorela likiyac ta, ke Paing si mataka kadin, likiyac we met fakik ke kaslan gata. Na fin bar Jesus ka Moses ka Joseph, na misilipan nilitikat ke, mama plasmay siya ki ma elos mo, siya ka tiyang mo, Stephen, how? Elos samsam kun mo, malfak nga line temple, malfak nga line cut, malfak nga line al Moses. Kanin mangan. Na rechekia ki Joseph, sintalik na wiel. Rechekia ki Moses, sinmet na lal. Na Jesus sa kay naksikosyo kaya rechekia kla. Na, efa kayo hindi rechekia ki ngakom. Simet palay na yan si Sivanal dakflatya. Na may ngakom suga kataka sug akollah sinmeta. Meta yung kaksakin kat. Masi mayok siya ka ni lusait kaya pa. Maulan mwet. Panin peos kiluti lasang Mana fragile siya ba nga nakadindiyang. Main po ko ilik kalasi katikan floka na meta. Tapay na nga ragi kat shepherd imet niya. Kadin sinsin kinintihan na mamamasik yung Israel nga. Shepherd ta fet lana ligan ta balo sa. Masan wash na nasipo. Makatara mat kola
inde mana nasish. Kadingat lalila, kadel pangon kat, kadinaksiko kiela, mwet lasya, lipusay ma elos wanom na makulukla. Kataka, takat konek kimulutut singila, auliak si basam ginyak ni. Auliak, manasheshe, auliak, takishpin pride. Nakan siya fakla maasit na, bet nga siya nga yan, timahita pa mulikat niya. Dapat maasin ko siya mo. Nakira siya man yung kitimbal siya nga, symbol of unity siya nation of Israel siya nga, at timbal si Lasr nga, makatapa, in kameno, kataluin nga, kadinesam, pang silal na siya nga. Ilde pangon mo kayo natalik, Israel nga mo, mga chosen nation lang, mo. Pangon ka, pelgi ka din mo uli. Mana siya ka ba pangon? Kapan ang taka na siya ka din kain, Arlena, mo ang nakiyaw yesi nga. Kaya katakla, pastam siya mutawaek, ako, Christmas pinen maul. May sa akin ka din mutawaek, siyam ka, akollah na Jerusalem sas. Naki man na paisaf na siya. May sira ka tim na siyam ki mange. All siya akollah. Eschatology litikat kaya na ka din nan kamasingan. Abang may fakla yuro ka, Mr. Lipan? Amalip, Kulo malap tigin ko mala guest lagan kalim ke. Umni kad why penatik na tin ka ke Old Testament nga New Covenant ka tas kan ta ke fakyak sakta she. Kum dalong pa she mo. Kum dalong eh. I'm sure La na kalim ke 40 cash ke sakta she mit ngan first mi ko falen ko on ko kalim yang. Krajil long she ko ke shal shasorola cash el de like atlegi makuluklar. Elore katle insie Kosrae in metol. Tagating kulacnsap kat. Insan tafila samram sila tingin tres kalingin na la. God may kulacnsap lan kato. God na napay kadin. Ako lang defend. Wana Stephen. Makat finsak Lasr. Kadin ako lang napay kadin. Akketeyac meshi katashken. Te proses magayin na. Tingin tres kalingin fan na sigma. Te sipa samram nil. Mugugin na lala pa samram ingin na. Lara ngayon mugugin na lala kliksin tik nga lila meshi nga. Kamtan kia ka lila me ngash kia. Lara kati samram nga na kadinan molkin. Wena on siya vokal nga liya kia pukin tun na ta siya kalim niya. Katina ni nakostin na kia ako klan kata. Wena tigin treskal, tigin me kila kalim niya. Masya nga, kaya pa siya nga pa, mwet nga falok liki akwa ka, bako ting yok lan kat siya nga taka, pena na siya kum katin falok na kia akwak siya nga. Mapay lan kat mo kayo. At tigin, with that siya nga, kulo malap, tigin me kili kum dali kulo malap. Nga falok ko not confirm na mit na kia programming kalya, unless art masya, or tigin me kili. Det sekwen na kia programming kalya, nga falok ko not pelo. Tigin me kili. Sakto, kudo man kamu ngabo, wabu man na kiwan ni kibel singay, fast na may tigin triskal na kay, fast may tigin program, aktasyan program Lasr. Kudo. well, kundi kali ke pray, ke bel singa tigin makit, lumalap, o yepe, tamalipan, lumalap ke, may kaya na kayo, nga, ke pe akalamin sin metlashkan, tukun pray laga, kanya sangon sa kongay na, kat kali ke kashali klasya. Naknas nga pray, naknas wiya, en kumaswan pray pe ke metlash, inge nama in na kasha, wikat yang, ko in the kana siska din kan floko pe, ke makadako na litua, na kasha pe pray ke met kulash, the White House, kauye mga naknas, katagay ni, me faksyafi pray ke pelsinge, inte pray na in mena, akfalye pray, pagkatash ke nga, in alas kalme yan na sikum, in kasha pe metlash nga kayo, na ba nga pray, na nga siyaksiwasin kain, naknas kasha iya, dafala pray laka en go sashuan.
Katani pray. Kulomalab jungkat papa. Game tayang Lasr, mwet nge primary katakana yeneng yenga. Eki peke sa Lasr, tigin magilil kashikat pe. Kemasya klaski. Magat ako in kanak fasila ki kashalom. Eki katakana ki lusa singe. Kat kiwi mwet na kewa. Mawikat ki pel singe. Inka en wikat penakilin la. Mo Lasr asin po. Ekat cheda pel si mo me bangun kata. Panang lela na shish kadina na faklal bolo. Kinga mutayin singe pray. Nga wiowos pa na fellowship. Panangan wiowos pa na mata. Eki pel si ma nga fast ki fella singe. Nga ita lang nga fast na ye. Panang naknas kat pray siyak simkat papa. Isla na nakfalet marsharosh. Na nakfulen. Na nakmay kiyape katilgi mapay siwaslom. Nakmanas isla 11 nga likiyac. Usin si pasisel constride arda na ki David nga sesyong. Apan ang kungkan si fit masalalek. Kat nga sesyong kat papa. Mama lang si kat yak nga. Lama ki pekas. Kama ki sapuklo din moul ki. Kosrae kasaplak na ki malan mwet matya malas. Ko iya fakya. Katitala wengan sima kum tiyakan tinanak mas na ki. Usiya kalas katin lam talayak na kima sa falas. In second katle. Elutikat kadinte takamdan aluti yeneng yenga kafarak kewen aktaktak kaketembalo yesi. Ananaklas asak na fakar karlena. Akmanas isyong yalang siya bayilom yarosh. Kating nakalin mwetlash mamtaya. Inene na kipelsinge nakatin mas mwetse na vinena. Ilosya sa shikshin malik. Kametlash pe mamtaya na asyo lagi pelsinge. Kamtain manas lagi physical ailment la. Akipe metlash mamtape. Inki copper. Kat masyesim kat papa nakmanas. Kashigat kayo. Kat tetuin siyak. Kumain kain. Inspire met kolas na kayo am da White House. Ako na yan. United Nations na fin matanfel besyesh evasem. Kafineta kashiksyesh. Ta met kol na kayo. In kan tufin gaslom. In sang kol. In kenegin leadership la. Kat nga siya o inge kat papa. Kifashali klasya. Nanak na sa kuya makalan nga madalom na fish. Kasi makum. When na tumulila na shish. Kadinurek makin. Siyong yan kat. Emetigim sa pay katle. Kadin som fakik kilang si silomingi. Christian kadin sa pay katle. Kadin na Jesus Christ. Lo.